NRC is kari no is completely fazana clear way there say ngang ni mayam sa yam ui bai Congress NRC pande Bimol NRC pande village masingam hingalak pai kopagi indication yam na lay citizen natabagi khandokpagi process ama mathau tai hai gi se ngang is moi makok to the sang de kai no da NRC pande na foreigner ka kari ga citizen ga ani wik se kamai na khaido ka da hai bagi process ama de mathau tai se ngang da na da la ba mi ne bai se aduga theng ju theng no Oja Bimol na gyan tarak si am ngai kai mapham matam yeng ngang ni 377 rule gi makha da sanghau bai sa zero award is hen powerful way ne ba parliament ki process da na hanga yetlami ba mayam se kamai to na thani on record le hausan on na wakan khan ba ya ba ga wahai kari season ani karam ba poina mamang thang ni kai se ma pun si da ngang da ba kamu na TV to ga NRC pan ba ngang hori NRC si mo ang tapan gibra bahana NRC si karino ba mathong maram khangna na di NRC si Modi na yade ne mayam khangbiyo na tro parlamenta amada na home minister amisana NRC tawne Modi na kada du tawre Assam do toy du Supreme Court na habi to wani ka hairak pra so la kana NRC tawde adi illegal immigrant halak te bol le in ibdu yawbani sahi chamagi mamang da migrate tawrakhiba mi sing do illegal immigrant na te na nongan dai numita bo cookie ga ko ga sekai na ga divide and rule tor ga leiba kambu sida singchep thara na bona sida yingo ga ta hoge di haida dana gambu sing ni mapam da pusalaki si bom ta haibiu ne lai shoi bam na kana na moi bu foreigner ni hairo do no ang ta haibiu ba karamba India gi law da karamba international standard da nang adunga ga nang imi chang le ra ka da ge ba pitri sida chahi chani mamang da honga ki ba chamai mamang da lakhi tin du bu nang na ngasi foreigner ni illegal immigrant ni hairi ba machindo makok yaudra bane ba karamba international ki law da karamba India ki law da karamba miyam na Manipur ki wamala kanda maitai maning de lepa noi nang ngi to chumi ala ka do no ba illegal immigrant hai sigi meaning khanga bra ba moi hana de ki honga ki ba mile achuma dir hai ga dam ni ancestral land kai da kangum na claim tok salaktro akoi ipai pu gi maram ipai pu du amagi adu su madu ki background ma le su khangan ma thau tai na thoi ki ni Southeast Asia maru ina Burma dagi mi hongak pasidi chahi cha ma yadre le maru ina mid 19th century the gambir sing na pura kudu nei palli do adigi hana sanga khrabani but makhoi adu sanga ki kangu do foreigner ni hayaro hoje foreigner ni hak to see Indian constitution la aba matung nangi Indian citizen gi ek la aba matung foreigner gi ek la aba matung ni wa oi roi dro adu khang na pamang da nganga lei Assam da tau hi be NRC gi asoi anga mayam do madu chumtho aga NRC tau boina kai no dadu nai nong thali na kari no mapan ge kangum nes aina gu mangang pom tam NRC tau dong ha ka nang sura ai na tau hai bune Assam da toi si di adu toi si na resistance ko tau ga da yelak po do adu ne thuai doina asoyo mayam do chumtho ga NRC tau hai bune ba du ta ding sai soe na ngangam ba du gi namada NRC tau da bi yaroi hai bune bai hai do asoyo mayam du chumtho ga mathau tai hai ni NRC si mayam su umtak khangyo yam ngangman ba gi ni aha mani si mayam mi cham da su aina ha bai jai si ngarang na ngang ida television na ngang tu ne bena mathong mang gyan ta de da pangang ngang is ka no na resistance NRC to the yeli se gamen India bureaucracy intelligence mainstream da lei sigi mo khoi makok te yeli se kari no globally yeli se kari no khoi da mai tai na hai da ta ding de se kai no do adu khanga ga one by one thu ai ne ba NRC sam thoi gi do adu ge du de ki paratam hor ga soi da na ba to NRC to am that kha ba a soi bu di yeng ga mo na to da na sum to le do ma tha chang thre da na anin so in hai no gi sida census ta tak tai na hai ga ko no ta hai ga ki do demography gi angang popu gi na su explain to ya roi migration na su ya roi do bo wane se kana na hai mapan da le be scholar ani na hai ai na kai do no mapan gi mi season nei do ai na hai su ai do di kai no da mi na bias we har kani maitai ne har kani aduna IIT gi professor ga azi premji gi university gi professor ani na phau ba jane lam de i ba article da gi Manipur gi population heng pa gi census se angang pokui rate nataga migration demographic factor explain tau yaroi assembly gi sit masing hegana ba namfu da aran ba tau bone na i grab ne ba aina ka dobugi mi kotli aina hairo di maitai ni bias oye na tarwe na moi gi amen sing meang gi scholar forward ni droga forward jare lam de article kole the tactics ka we karam ba pot season ga kari har se phone ngam tolam NRC Assam da tau isa Assam gi citizen nate hai bane ba legacy data ga in lei ba ko aduna loirak pada nang Assam ki citizen nate nang sidi NRC tawga foreigner ne kamai hai doino nangi baseline 1951 gi the chart yarom de se Manipur gi 1951 gi oidori bra India gi oidori bra ba kana khangme sibo Manipur gi type ta dum tawlai
cut off year ne hai re kadai din lo doi do sidai the 1980s the nataga 90s the 2000 the Mizoram dagi hongjalakpa Assam de mayum hongakpa mayam do nang kamai foreigner ne hai doi no ba aduna Assam gi agitation da sago na lakpa foreigner tribunal am lei hana 1946 am lei madu 125 ta ini MP or kan semdokre aduna ina mu point am da demand ka do we NRC taw budana tana adu so update taw sin kari hana di legal frame leram deba NRC taw bagi mayam khangyo ba se 1951 da census tawba kanda independent Pakistan ga segai na kidu dagi akoi gi Indian citizen gi list am ta same je na lehobani adu di executive order ne ba law na back tawba na te ba ko madu kamda we adbani na home minister oring da 2003 da Citizen Act 1955 se amend tawraga clearly ihaleba de kari I National Register of Indian Citizen ko wama same aga bureau am torga masigi Indian citizen da I card pin na ma same ga da bani haidana na Citizens Act 1955 te amend tora hapchan gare ba aduna hujikti legally it is mandated taw ina pigra bane ba law duna adugi makada NRC update taw haibani aini iri duda chumnagi NRC nati law do palaga hairini kari gino da mi na nga kane ba noi Congress BJP adu namu ina kama ko la kari haide ba amendment do Congress su support tawgi unanimously pass tawgi ba in both houses of parliament nang Congress out da mai haide no NRC ko wama linka kadam ne na Citizen Act ta amend tawgi ba matam da Congress back that particular amendment do Congress support tawgi jo sumpa pa da ma punchi la ri pharo da sin spokesperson ne na insen na paisa khar pira angang sa don sakat nga ga public spare da tholai ne ba khang ai mam du marak ngang khalai ne